watching Goeiemorgen, Good Morning. The Canadian singer-songwriter Jamie Fine is finally back in South Africa with her If This Is It tour. And she's back with a new song. We've been listening to Homesick and it is so good. Please welcome the one and only Jamie Fine. It's so nice for me to meet you in person because our last interview was a video call and here you are. I was back home in Canada, sitting at my desk, talking to you. Can I tell you, you feel like a friend. I think that's why people love you so much. Not only in your music that they relate to, but on social media, you feel like a friend. I try to be that way, and I that's what I want for people to feel when they're around me. I want to be people's, safe place, you know? No, you're amazing. So let me ask you, how's the wedding planning going? Because we've got less than 300 days. We're on about 200 days. You're counting down more than I am. Look. I thought I could, get away with when we got, engaged, I was like, it's going to be fine. We're not going to be one of those couples that are stressed about wedding planning. Yes. We're one of those couples who are stressed about wedding planning, so we're doing the best we can. But honestly, we got the venue, we got the location, we got the videographer, photographer. We're checking off the list. Okay, yeah. That's great. Yeah. I work on Jacaranda FM, a radio station you know very well because of your friendship with Martin Bester. Yes. And when we play your songs, people just love it. They absolutely love it. So how does it feel for you at the moment to be back in the country that shows you so much love? I'm just very emotional. I'm an emotional human being as is. We played the Joe Berg show a couple nights ago. And this is the second year in a row that they've given me my made it moment, feeling like I've made it, regardless of what happens after this. I owe a lot to this country in a really beautiful way. I get proud when I'm here. And when I go home, everyone's like, how was South Africa? They get so jealous because of how much I love it here. And it's our third year touring, right? So it feels like home when I'm here. What is it about this country that you love so much? I keep saying to everybody, you can be in a Woolies and turn around and, Beth will be standing in line and you can just chat up a conversation and they're not like, why are you talking to me? It's a genuine conversation. And that reminds me of back home in Canada. It's like that, where you can strike up conversations with anybody and everybody's warm to talk to. And that's when you're on tour. It can be quite lonely. And so being surrounded by people that make you feel warm and cozy and comforted, that's very rare. And South Africa, everywhere we've gone to, every province we've been to, that has that in common. Why do you think your music has resonated so much with South Africans? You know what? You might have to tell me why. I honestly, for something like If Anything's Left, it sounds egotistical of me to say, because initially right off the bat I was going to say, I think South Africans just like really good music. And then I realized that I'm telling myself that I have really good music. But, I think that what you guys do is you show up for things that make you feel something, whether that's what people, would think is a negative emotion, which I don't think feeling sad or angry is necessarily negative. That's real. It's a human experience. I make music that makes people feel something, or at least that's my goal. And I think South Africans are very emotional in the most beautiful way, where you guys feel your feelings and you're not afraid to feel your feelings. And I think that's the most powerful thing that we can have. And I make music that does that. And when I am on stage singing, 1 minute I'll be singing an exciting song, the next we'll be crying, and we feel it all together at the same time. Yeah. What can people expect from this If This Is It tour? I think energy. We bring a lot of energy to the stage. We like connecting. Our shows are kind of half comedy show, half talk show, or a third comedy show, third talk show, third music, and only a third music. We like interacting with the crowd and bonding with the people that were beautiful enough to buy a ticket to this show, right? That's no small thing, and it means a lot to us. And so we want to bond with them and talk to them, especially because I don't get to see them often. I get to see them once a year if we're lucky. So energy and just enthusiasm is what we try to bring. Is your songwriting process any different now to how it was when you started? I have vowed to myself that I will never put barriers in front of how I write music, because everyone's so different. And I think that not just in the creative process, but in a lot of ways we owe each other, bending and being malleable. And so I try not to limit myself. I don't think it's changed at all. I've just actually grown more and learned from more people, which makes my creative process, if anything, more exciting to me. Yeah. Jamie, you're busy with so much stuff, and I know this is probably a massively loaded question, but what's next for you? Every day is very important to me. And I try to end every day feeling like I did something that I'm proud of, or
help somebody that I needed to, or write something that I needed to. Just more music. And I want to enjoy this tour and remember, where I'm at right now. This has been a really beautiful year for us, and with that comes a lot of overwhelming feelings. And I'm trying to kind of just process what that means to me and learn from it and take it into next year. Dami, such an absolute pleasure to have you on Goeiemorgen, Good Morning today. You are a superstar, but you also feel like you're my best friend. Oh, let's freaking go, baby. We're Brying after this, y'all. Remember, tickets for Jamie Fine's If This Is It tour are available on Quicket, so you can book now to avoid any disappointment for the last 2 shows. Nou ja, Rosanne en Jamie se volle onderhoud sal later vandag beskikbaar wees op ons YouTube-kanaal. Volgende raak dinge lekker wild. Ek gesels nou met Anton Lotter, mede-eienaar van Croc City. Anton, baie welkom en goeiemôre. Baie dankie man. Net so in kort, wie's julle? Ons is Croc City, ek en my vrou het so 20 jaar terug Croc City begin. So ons is 'n krokodil en reptielplaas of 'n park en ons kry besoekers wat kon krokodille en slange en alles kon kyk en kon vashou. Dit antwoord my vraag, wat se diere het julle daar? Net die koudbloediges? Ons probeer die koudbloedige goetertjies doen. Ons wil mense 'n bietjie leer van die krokodille en die slange en dat hulle vrese oorkom oor die diere. Hoekom dink jy is dit belangrik? Nie net vir mense nie, maar ook om met jou skoolkinders byvoorbeeld. Die weet dat hulle die parke soos dit besoek. So die ding is die kinders is gewoonlik nie bang vir goeters nie, maar die ouers sê vir hulle luister, hierdie goed is gevaarlik. Pas op vir dit. Presies. En ons probeer nou as ons vir hulle slange en die krokodille en die goeters wys, dan sê luister, hierdie goed is eintlik nie so sleg en hulle het hulle eie plek in die natuur. So as die kinders die goed vat of dit sien, dan hopelik sal hulle eendag die diere beskerm en hulle habitat ook beskerm. Ek is nou nogal redelik kalm met hierdie diere wat ons hier het vandag. Wat 'n ou skilpaadjie is hierdie nou? Okay, daai is 'n klein bergskilpaadjie, hy is so 6 maande oud. So dis 'n ou babietjie. Maar hy's woelig hierdie een. Hy het definitief die hasie en die skilpaadreis gewen. Definitief. En hulle is maar koudbloedig, so as dit nou 'n warm dag is, dan gaan hy meer rondloop. Ja. Maar die ding is, mens kan hulle nie net aanhou as 'n troeteldier. Die diereoutjies word tussen 80 en 100 jaar oud. Hulle word soos 2 sokkerballe, so hulle word groot. So dis nou nie die beste troeteldier om aan te hou nie. En hierdie ouetjie wat hierso lê, hy sou ook eerder op 'n warm steen wou lê as die koue tafel, maar die oogies is daarom toe, so hy's kalm. Is daarom 'n bietjie so halfpad wakker. Dis noem hierdie 'n Savannah Monitor. So ons kry al die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika. Baie vriendelik ook, en dis ook 'n ding wat mense vir mense kan wys en dat hulle aan dit vat en so. Kom die tongetjie nou. Ja, so hulle ruik met hulle tonge. So dis hoe hy ruik, né? En wat sal hy tipies eet? Wat sal sy dieet wees? Enigiets van insekte, goggatjies, klein voeltjies, eiers, en dis hoekom die tong so lekker lank is, so hy kan met die bome opklim en die eiertjies gaan eet. Maar ek weet jy het nog 'n gevleelde vriend of 2 saamgebring terwyl jy vir die klein krokodilletjie of iets daai kas het wil. Ek weet nie waarmee jy ons volgende gaan surprise nie. Kan jy sommer net so vir my in dieselfde asem sê, jy weet, waar is Croc City? Goed, ons is so tussen Fourways en Lanseria geleë. Soos letterlik 20 minute se ry van die middel van Johannesburg en die middel van Pretoria ook. Ons is lekker naby. En oop elke dag. Heeltyd van die week. Naweek is seker lekker besig. Lekker besig. So ons is oop 7 dae 'n week van 9 tot 5:30. Ons het reptiel interaksie, begeleide toere elke halfuur. Naweke voer ons die krokodille so 1 uur se kant, so dis ook nogal lekker dat die mense dit kom kyk. So as ek kwaad is vir die buurvrou of die buurman, dan nooi ek hulle vir 'n uitstap. So ons het dit en ons het 'n restaurant en ons het 'n foofie slide of 'n zipline oor die krokodille. So mens kan 'n hele familie outing maak daar. So Ros, jy het nou lekker gesels met Jamie ook. Sal jy nie net bietjie nader staan nie, want ek weet hier's nog 'n paar gevleelde, wel, nie gevleelde nie. Gevleelde. Hy gaan nou nie vandag vir Elsa 'n duifie of 'n voeltjie kan bring nie. Hier's 'n krokodilletjie. Ek en Anton, dan druk jy net jou vingers 'n bietjie voor. Kom eintlik al 'n lang pad saam. Hy het presies 'n foto van my wat staan met so enetjie op nog 'n TV-program 10 jaar terug. Ek het so Afrika. Dit is ongelooflik. Kyk hoe oulik is hierdie dingetjie. Anton, en is so lekker om te hoor dat julle al so lank aan die gang is, nee, dat daar soveel belangstelling is en dat mense, wat is die reaksie as mense nou daar ingekom het met al hierdie verwagtinge en vrese en daar uitstap en beter voel oor die diere seker? Sien Pieter, dis daai, ek dink is die TV baie keer ook in die flieks vir die mense bang maak. As jy dink anaconda en die goed gaan so groot word en maar as jy eintlik gaan sien oor die diere, hulle is nie daar om mense te eet nie. Hulle het 'n spesifieke doel in die ekosisteem. So krokodille is daar om die visse te eet en die populasie in plek te hou. Hierdie ouetjies eet die sade en die goeters en so hierdie ouetjies eet nou weer al die insekte. En dan natuurlik een van my gunstelinge, jy het sekerlik 'n slang saamgebring. Ek het.
So sal jy die slang asseblief vir ons uithaal voor die tyd uithardloop, maar jy gaan nie vir my vra om die slang vas te hou nie. Ek is op right mee skop. Ek sal hom. Daar sê Roos. Ek gaan jy daai ouetjie vas. Ek hou hierdie ouetjie vas. Jy kan daai bære. Roos, ek het nie gedink jy het. Ek is nogal 'n ou wat redelik skugter is vir hierdie ding. Ek is nogal verbaas Pieter, want jy sou net sport. Soos daai. Kyk vir Britney Spears. Oh my. Hi. Sy koppie. Hallo. Dis presies dit wat jy sê. Ek kan verstaan hoekom met 'n ou die vrees verstaan. Amazing is hierdie. Maar dis julle idee, Pieter, ons kry daar die oumas wat so intoe kom wat hulle hele lewe bang was vir die diere. En dan kom hulle daar en dan vat hulle en dan sê hulle weet nie hoekom hulle eintlik bang was nie. So dis daai vrees wat ons mee groot word en jy wil dit vir die mense leer. Sê luister, as jy 'n slang sien in die natuur, los hulle uit. Hulle is daar vir 'n sekere doel. Ja. My kop is die hele tyd reg met hierdie ouetjie uitbreek. Dis jy moes tuis gesien het op sy pad uit hierso. Wat is dit daai? Anton, waar kan mense julle in die hande kry net vir ons klaar maak? So ons kan kyk op ons webwerf, ons webtuiste www.croccity.co.za en op Facebook, so dan is dit maklikste om ons in die hande te kry. Gaan 'n uitstappie reël, Ross. Ek gaan 'n uitstappie reël. Dit wil ek definitief. En kom doen die zipline oor die krokodil. Ja, die zipline. Dit is baie cool. En dis regtig 'n opvoedkundige uitstappie vir die familie. Ons het ons gesin al so intoe gevat en dit is regtig pret. So ek hoop as julle iets so kombinasie doen, kom sê hallo vir hierdie meneertjie. Ek is baie kalmer aan die kant. Maar okay, daai meneertjie is 'n baie mooi slang, hoor. Ek moet sê, hy het al 'n stewige lyf aan hom. Okay, ek weet nie waar om te kyk nie. Kom ons kyk maar net daar. Jy moet nêrens hier gaan nie, want net hierna gesels Elsa met die skrywer Wiekie de Beer oor haar nuwe resepteboek wat spesifiek saamgestel is vir kinders. Maar ek bly by die ouetjie. Lekker.